uma kungachazi wena uthi utawuchaza bani uma kungajabulisi wena uthi utawujabulisa bani uma wena nawo uthi ha lemfolena ngathi ayisiwo kahle ngubani ke lo tawuthi kungikho mbukeli tifundise ukuthi uma wenda info ube nesiqiniseko sekuthi lemfolo yendako ingiyo angikuvingeleleke mbukeli elihlelo lakho Tandla Nenkhondlo lovusela ngofortunate mabuza mbukeli njengoba wadi ukuthi elihlelweni lethu Tandla Nenkhondlo sikulethela boSonkhondlo kanye nalabo labenda yona imisebenzi yeTandla sitawucala ngaye ke Sonkhondlo wethu namuhla Okuhle the poet lothi mine ngenda inkondlo la ibitanga ukuthi yi-set poetry angifuni ngembukeli bese sengicambe manga ukuthi ngithi set poetry yinini but yena Okuhle utakulandzisa kabanti ukuthi ihlobo luni kahle kahle letinkhondlo lalendaba bathi Sonkhondlo bhala lenkhondlo babi bhala lenkhondlo ngabe sengiyabhala lalela ngingidlalele ndlala leso sihlanzu ngilalele ngikudlalele kabanti ngempilo yaSonkhondlo ya batenda sabantu ngoba lithuthana lelincane labalitholako bathoba inhlitiyo letigamkile ngemagama bapheka bathulule emagama enhlitiyo ngivumeleni ngibabide ngethoba inhlitiyo ngicela kwenaba nganaba bodokotela bemphefumulo bathi labanye bagijimele esibhedlela labanye baphamise amabhodlela bona baphamise amabhuku bese baphefumula emagama ekuphila lapheke sive bathi Sonkhondlo bhala inkhondlo ngempilo yaSonkhondlo babi bhala lenkhondlo ngabe sengiyabhala sanibonani Okuhle welcome to the show siyajabula kuba nawe icocela ke nembukele ukuthi who is Okuhle ligama lami ngilethe Okuhle ngwakamamba chamuke dance esithobelweni ke phaka manje ngisehledi lamfa abantu khona ngidosonzela nasesikolweni okay Okuhle so you are a poet yeah poetess ngicale 2020 mengiceda isikole ngicala angisakhona ukubhala boma assignments ngisubmit kumemaboni so ngathi ngcono ngibhale something bhala my first piece for i-pastors appreciation esontweni ngahamba ngarecite abayithanza abathangichubeke so wacala kanjalo so uyabhala uyarecite esontweni after that uyachubeka uyabhala so hlobo lunetinkhondlo lo wase sothi no ngazi ukuthi ngiyafitha nekubhala tinkhondlo leti kanje bengilalela zamocofi he inspires me so ngacala ngangena I read about set poetry ngibhala ngema issues la in the society ma issues sometimes labukeleka phansi kani they need to be addressed so yeah bathi Sonkhondlo bhala lenkhondlo babi bhala lenkhondlo ngabe sengiyabhala lalela ngingidlalele ndlala leso sihlanzu ngilalele ngikudlalele kabanti ngempilo yaSonkhondlo ya batenda sabantu ngoba lithuthana lelincane labalitholako bathoba inhlitiyo letigamkile ngemagama bapheka bathulule emagama enhlitiyo ngivumeleni ngibabide ngethoba inhlitiyo ngicela kwenaba nganaba bodokotela bemphefumulo bathi labanye bagijimele esibhedlela labanye baphamise amabhodlela bona baphamise amabhuku bese baphefumula emagama ekuphila lapheke sive bathi Sonkhondlo bhala inkhondlo ngempilo yaSonkhondlo babi bhala lenkhondlo ngabe sengiyabhala sanibonani so far sesengiloko singisacala okay waperforma bathini bamfu yo bayithanza kakhulu yes so Okuhle since uyabhala nyalo uthe interested kakhulu ku set poetry yes. Let's say ngifika with the idea yami nje ngithi ade Okuhle ngiyacabangana imfuna are you able to write info lotshelwa yona ngumfu noma uthi no mina ngidacabangela bese sengiyakubhalela yo ngafika nembono wakho and work around it I'm flexible we can write singabhala nangoba yini but kakhulu mina ngilaka set poetry okay so ubhala ngeset poetry Okuhle what's your stage name when it comes to poetry oh yeah balandzeli bami bangathi njenga Black Barbie okay kepha ke sengidecide ukushintsha ngisebenzise Okuhle because baningi bo Black Barbie kanza sekune confusion here and there so yeah from today onwards Okuhle bofike njani Black Barbie because it feels like Black Barbie now toqhamuka nje nazo sonke siyaye sithi okay toqhamuka Black Barbie oh okay Black Barbie growing up bengifele enkhulu ya Barbie cartoon the white cartoon so bangani bami bacale bangibide nga Barbie and I'm like no Barbie is not an African mina I'm African and we're like okay asithi black ke then Black Barbie it is so wafika kanjalo ke Black Barbie lo Sonkhondlo okay so etinkhondleni takho lo nato nyalo ngiphi inkondlo lo ngasho ukuthi uyabona le ivele nje isho ukuthi la kwenze Okuhle i title the third generation but ibhalwe ngeSiswati
Okay. Yes, ngiyithemba leyo ke. Okay, ingani is that iyafundzisa noma iyayala kwendekani ngayo? Inekuyala lapha nalapha cause ngikhuluma nje ngathi isibantu labasha tinto letendakala konyalo emehlahlaba phasi tinto lesitendako ingaloko. Sanibonani ninjani? Hayi ngiyaphila nami empeleni sengivele ngayona ke le ngikhuluma ngive ngithi ngicale ngithi hayi ngaphambi kwekuthi ngiyaphila ukuthi seningitshele manga ningicolele bekungeyona inhloso yami kunikhohlisa nami ngikhulise ngitshela ukuthi ngithi ngiyaphila mengivusela ngiyaswela ukuthi vele thina sicalekisiwe tinyembeti letakhala mesitalwa tiyasinethi ngani kuthiwa tiweli phansi nembhalo ke washo ukuthi etikhathini tegcina umhlaba uyogcwala kungcola nini nigcole nigezile mos noma ngukuthi itono tebatali tiwele bantfaneni noma ngathi kepha ngicela nibosibeke emphulekweni anisibona senta lokubi nathi sikhokhela tono lesingatati thine emehlo ethu savalwe lithando letintfo talamhlabeni ingako sesabona ngemopho phela impilo ngithishela lo mkhulu imikhutha namhlungalaleli ishaya likusasa ingako futhi ninekusasa ndobuya nhluphela abalele emalibeni noba nigcabe nifundisete batali kanye nanembeza ngifise sengathi ngabe ngiyakwati kunhlabelela ngivele nginihubele hosana phela nine nimathuna lahambako nine nihamba nemathuni etiswini ekubeni kusenebantfu lababheke ukuthi niyovusa imiti yako kodwa intfomet beds anibone bathakathi ngoba vele ngipheliswe ntshela ukuthi intfomet ingahambi kahle niyathakathwa nikhohle kunemiphefumulo lekhalako lena ikhipha phela ingadi yemuntfu iyakhuluma thina sinekona lokuphambene nemiyalo yebatali siphike ngendlala sihlulekile kumele tibusiswa tebatali sagcina sitishadisa thina memkuda thikwentiwelani lokho kuthiwa nkulunkulu sitala bathitako nathi sisebentisa lokulasipha kona kude silwe nalendlala kubi bogogo apha emaguma kuhlangane egubeni lendzaba yesikole le ayikho ingani lapho basifundisa tibala basitshela ukuthi impilo mese ingasahlanganisende njani ingako namuhla inthambo seyiphenduke esisombululo nine anitati ukuthi nibobani fakazi balo konibimba ngisho thina nateloteni aninayi nemgogodla ingakona kufika sitayela niyasithandza niyasilandzela kute kufikele sinye kube kuphela kwaso nine impilo niyiphendula umncintiswano nihlezi nibona thi ngibani longcono kunalomunye anibone kuthi nidvonisela nekufeni nenyanisela nani batali maciniso lenihamba nawo ningakasitsheli fakazi balo umhlaba tihlahla umhlaba uvunzile maciniso lenwavunzile ethubeni teni lenihamba nato ningakasitsheli Nenkhondlo ke ayinaso siphetho nami kunini lokusesifubeni sami lebengifise kukukhipha kepha-ke emhlabeni sekusendle maciniso abasawafuni ngako ngivumeleni ngehle ngelibonza. Okay, speaking about ke bantfu labasha, what are your plans as a poet when it comes to helping a society, especially youth? Okay, ngifisile ukuthi ngisitela abanye nabo ba-realize ama-talents wabo because you know abendi lutho bahleti abakade realize ukuthi ba-capable ngakuphi yabo khanze ukuthi maybe sebenta tintfo letimbi bangena into drugs and all of those things so society yakithi ngifisile ukuthi nami ngibe encouragement kulabanye abantwana nabo bakhone ukutifuna batithole. Okay, speaking of ama-talents ke bakhona labanjengawe labangadi okay maybe basafundza abadi ukuthi kahle kahle bama-poets babhala, they are interested in storytelling, ungathini ke kulabo Okuhle? Are you willing to help them noma uthi wena hayi nidobe sesenikopa style sami as a poet? No, ngabasita nami kube ukuthi nemuntu naye wenda i-self introspection but nami ngamsita here and there ngimphelo konami lokuncane lengikwatiko nge-poetry. Okay. So kubatali ke Okuhle siyaba nemathalenta kanzi uthi mami angeke uyathi nje ukuthi umphana nami kumele abe nginesi nangenta tintfo kumele enti tintfo leti related to the field kumele ngimkhethela yona. What can you say to parents labane bamfana labane ma-talents but abafune kuva nje? Ngabacela nje batalini emakhaya ukuthi basupport lapha nalapha cause most of the time kanti maybe we need financial support basupport even emotionally basupport keep us in their prayers bangasikhetheli ukuthi lapha sifuna leselapha or what basekele sendelo kulesikwendako basupport ngayo yonke indlela. Okay. Yes. To bambukela abanisupportayo Okuhle, what can you say? Are you willing to go out there uperform noma uthi no mina nginabanje ngilo poet lo tatibhalela maybe recite asende ma videos akhe ku social media? Okay, mina personally enjoy kuhamba go in front of the people ngi-recite because it changes lives other than because akusiwonke umuntu lo afford i-data angenayo buka boma videos so yeah I prefer going out there live and recite to the people. They show so much love. I feel like when I perform live, the love lengi receive it's genuine, you know.
Ngingangibona ngihleka, angihleki ngoba kuyahlekisa, empeleni kuyadzabukisa. Mina impilo ingiphendvula inhlekisa, mangibuka emuva siyalo senzabuko, siyangidzabudzabula, ngitive thobodla tigobhoda tigeleta tilandzelana, balandzelana ngingakalindzeli, bangishiya ngedwa ngasala ngiyinhla kwahla emini. Empeleni impilo ingiphocile kuthi ngikhule ngisemncane, ebuncaneni bami ngikhulele kagogo, ngikhungiwe ngetibopho telisizwe, yophamihla yonke yami inhlitiyo, kepha lithemba lami, iphupho lami langiphakamisa langicinisa, ngavuka ngacina, begcina mina ekulala kusa kwatiwa ngimi, nami ngilangatelela kufana nabonisanga, ngithanyele lolu sizi ngempumelelo yami, mhlawumbe namaka ngatfola kuphumula, athokote endzaweni yakhe yekuphumula. Esikoleni ngifikile bangifundzisa lokuningi, esontfweni bangitshela kuthi ngithandaze, ngayekeli, ngihlale ethembeni, kepha ngelesinye isikhathi mengitsi ngitama khuluma naye lo mdzala, emagama avela sima siphalate emphinjeni, mphendvuke esidlulisa sawoti simanga semkalothe ebhayibhelini. Eqiniseni lonke impilo yami yonke kade kwabalula, kwalile noma ngilwa ngidluthula, ngiwa ngidlubulunzela, ngingenamsiti, kepha ngihaciwe nje tinsizi kuphela. Kubitwa ngemthakathi, imvula emnyama emndenini, intfo lengenalutho, intsandzane lengenabani, lutho. Empeleni iphupho lami ngilelo, kuba nelutho, ngesilutho emehlweni ebantfu, kepha sime ekhaya sishintshe. Phongo bengingabati, bengithina ngitama kuphumula, ngihlamba bengithuka ngato thunuke tinhlungu letisenhlitiyweni, ngivuke ngiyicensele indlela yenyukele yenile ihlingabonakali, kepha liphupho lami belingithembisa ngisho sekungasathembisi yawo. Vakala kusanganekwane, kepha ngikhole noma nami ngingakhola ukuthi itolo bengidlanisalela ngibangisana netinja, kepha nami namhla ngidlanisale ya. Solo angikholwa lengitama kusho ukuthi ungakhali, ungalali, uvuka ulwe nawe nakuwe kukhanya. Yabona. Okuhle the poet no washiya silver lining le yende ukuthi yathi ukuthi nami ngiyayithatha ipen mbamba ngibhale inkondlo le ngidawuthi nangiyenda bese ngithi egcineni that was Fortune the poet le ngidawuthi nangiyihaya nisale nijabule no mbukeli sidawuchubeka nalo lihlelo siye kuye Thembinkosi babuza lodvebako adveba from scratch nangithi from scratch ke mbukeli ukususela la ngcondweni yakhe bese sokuyakudveba futhi nawe nje ungumuvu ungafika ume lapha phambi kwakhe bese soyakudveba uphume njengoba unjalo. Ngiyanibingelela babukele emakhaya, libito lami ngithembinkosi sibongo ngwakamabuza, ngihlala kamanzini endaweni yaselutselutse. Ngingumdvebi, I'm a fine artist ngesingisi, ngidveba tithombe letibita ngekuthi i-fine art. Okay, Thembinkosi ngicela ukuthi uma ukhuluma nge-fine art ukhuluma ngani ngoba nje nami sengilahlekile ukuthi hey what i-fine art. Okay, babukele emakhaya, basically nangikhuluma nge-fine art ngisuke ngikhuluma ngekudveba specifically for mina kudraw ngesandla ngisebenzise ipenseli. Njengoba nitibona letithombe letibabukele emakhaya tidroshe ngepenseli, ngiyona le fine art lengikhuluma ngayo. Mane-ke thina nasidraw bese sidraw sikufaka ephepheni kwethu draw yabo babukela emakhaya. But lengakusho nje about i-fine art is kuba creative nje utakhele maybe tintfo from engcondweni yakho or letinye tithombe efaka ikhatsi letabone Nelson Mandela ne former prime minister utikopa from i-reference noma kuletinye tithombe. Ngicansi i-fine art babukele emakhaya ngiloko lengicetsa kuchaza nyalo ngik-understanda kwami. So okay, when we are draw using a pencil 9. Babukele emakhaya, for now ngisebenzisa i-charcoal pencil
nema-pencil sengukuthi nje ngisebenzisa ma-pencil asecopheleni lesetulu ngathi ngaleli limi la George ngema-quality pencils la kangwane lesinawo ngiceshe even lonke sinawo futhi kuthiwa ama-charcoal pencil nema-graphite pencil. Ngona le ngenta ngawo nje lo msebenzi wetandla uma uthi uthatha kubuka nje i-charcoal pencil ngile pencil lengathi idim kancane ikharalisha kube mnyama ngisho kanjalo sisona. So soneminyaka lenganani nje solo wenda lo msebenzi wakho wetandla using the charcoal pencil? Ngicabanga ukuthi babukele emakhaya from now ngina close to 4 years solo ngacala lokwenda lo msebenzi wokudrawa. Ngicale ngisemncane kakhulu primary bengisadraw ama-cartoon ke lapho. Ngiyethemba mbukeli ukuthi kuningi lokufundzile ehlelweni nanamuhla futhi sitawuchubeka so support nalamanye amaswati nalomfana lohlala naye endlini lonelithalenta nanangwa kamakhelwane lombona ukuthi yathi unelithalenta but kude umuntu lomsitawo kini so tawusukuma ngembukeli ukuthi uye uyomsita ate ukhona ukuthi atiphilise baphile nalabanye ngaye. Mbukeli sitabona nevikini elitako ngasesikhathi esifanako. Goodbye and God bless.